Sekadi oni tumankwa kada ye grasafo she kwame na ye grasafo na oni ehode obeda grubi antiata wodi me yade yo weni bete na coach amansa de wadura samado onyame mpangu na bonsam famfra Obaatanpa mami yo wani anu ni adofo no ye chia obi bia ewo Ntow TV station so na yesre awbrasie mu ba bibiara wo se pie ye sa to ye se tifini anafo yesre nyakopo ahoden e de chia wo se ya weti ye kai ahobrasie mu no ba bibiara wo bia no we waso bromase ne tie sempa unua ye de ema wote yanka ye kase free Obaatanpa Herbal Clinic and Spiritual Center na dwumadi a ye die ne Yakopon adom ye ama ye di bi ebeboa ama wo fi woti bi afoforo bi mu no yesrew ahobrase brawa sitie ye na ye wonsempa ene yedipa ene enkosopa ede dom wo abrabom na ne teteni ne tietie nyina ne se eye Obaatanpa Herbal Clinic ya sua ye no ewo konomo Pentecost Central asori dan no echi hwa ena yewo na eye habendro ena ye denam bebi biara owo a wutie ye wo hwe ye sesei ewo Ntow TV so no se ye wusisi ena ye wo ya se obi wo wa de yade ewo no so ye de kotodwe obi wo no mu a wo ti yare obi de ye koko yare de wo pe awo mpo a wonya ba wo na brabo mu no twebe Obaatanpa Herbal Clinic ewo Pentecost Central konomo asoda na chi wa eno Obaatanpa na boafo ewo minua bema ukosie ni mu anu abu ahwe ensem akese ena wo yire sori anopa wo ka kire wo ehisem enti bisra wo brasie mu twebe ye na hu Nyankopon ani monyam ne kese yare bi wo so a aye chronic ba wo so ache aye kwankro ya de yesusu mu yare fada Dr. Usu Ansa abeda Obaatanpa Herbal Clinic ano yare ya ama me ne wanse ne yade obi benya wo so a me nua ne fi yade o enti bisrew twebe ye na wo benya bo si Nyankopon de tumi eso che ade nyina bisrew bra no Obaatanpa Herbal Clinic for de ye ba waduro ni ye kire waduane a wo bedie ene aduane a ensese wudie na tibie to yare na se me nua me pa cho so obi sa yare na so antimi ama wakwa kire amfa wa advice of diet ho a ene no how I said you yefuru ya o ya na de press starter so wo je hwe esa say yare bia wo de symptom yare bia wo de pam de fi nipadua ni obi aso ni black group nko me pa cho enye so fiti preko pe na ni ye hwe yare ma me wa wo hwe mi wo Ntow TV so sese me so nya wo tre se wo be ya ye wo machines akese o ye clinic ho aye betimi de edit yare report ya e how na machine kro na anso asan so aboa ye ama ye wunuane a ewo se wudie ene de ensese wudie na tibie to yare na se na wo so aye den wotumi aye pabere esan se yare ti ama me kama sem yare ni wo ya nkanzo so yare e ka ho se bebre etibe se wa hobrasie mu ba bi biara a wo tu ani hwe bi sesei a wutie bi wo Ntow TV so no bisro ye wo konomo agogokwa no so Pentecost Church Central wono asoni da nachi ena Dr. Usu Ansa ene Obaatanpa Herbal Clinic aboafo nyina wo beye ye wo tu se bra na wo ntow na wo butu a wo de na sekase ahye Nyankopon animunya esense ye moto no ene ye vini visi vikin wo hini bi ene kae ena Dr. Usu Ansa yefa enso so de kira wo se bra na behuru na diso se wudi so a eduru na wo ye ne ye kira wo nakade ene de ye pe wo widie nim ene de wo pe wo widie nim ne se wudi so a wo ye na bebo waka se vini visi vikin I came I saw I conquered me pa che wusisi ukotodwe woto asentini twetwew a wo chi wo be bia yeye twebe yo Obaatanpa Herbal Clinic obi won one chest obi won one akoma oje no be bia yeye breast cancer ena hawo throat cancer ena hawo stomach ulcer ena hawo me pa cho ya die ya ama me ne wanse ya de ma me wutie me Ntow TV so me pa cho se wo to boase se wo pese wo ye ene ye etie ye nsa no nyuma Nyankopon de adom ye afiri Obaatanpa Herbal Clinic for dia ene ye kwasie de bia ye wo Ntow TV so baby biara wo pay no me pa cho contact number no 0245 45 77 50 0245 45 77
50 eti dia me pese me catch on say baby biara wo bia esi chire yare o moja brusuo na watu anamo abei Obaatanpa Herbal clinic the way stroke eda ho kra vinin visin vikin I came I saw I conquered.